haraga paracetamol chasanba azithromycin chasanba then cup syrup kita lo khuri haraga leramba ascorin boiro adigi akogi keba sai kita green tas thaksanba siam tawi ba ise sai goino do mayam su yaw bi bro dum hai bi bo kamenda ai se tari ba bai ni mi te khana una ba se haure phone si ba haure adu matung da ise new year si ai su dum khani aksang se narum se I feel power ba ko ai se khon je chi re ba de tu si da ai se inkhal le adagi oksa re adi khanai nai sai du lai oksa sal le adu moirang chat le thau sa sal le myam sa sal le ba ai se khon je pura pung si gre ba de tu gi nudang se dei ko na ba haure ba ai se adu matam da ai se de one da azithromycin sa sal le scoring tak sal le pan 40 sa sal le chakhau guli sa sal laga ai se doctor consult yaw da bi da any doctor gi advice yaw da bi da ai se sa sal le ba adu ga ai se date 3 si da ai se khanau se nai ba matam da ai se lok se yaw rok te ba adu ai e sia ai e hai ta ri ko e se kamai to ge ha kan si da ai ne lok khu ba e yaw ri adu ge video de thaga chatre adu ga to ba ai pyaro da di thai ba ko hai ba di just e o gi ba gi matang si da ai di e yaw rok pa se hai ba di smaina ai se lok khu ba da e se ge ni e se yaw pa hai ta ri ko lok khu ba se da ai e se yaw rok pa ne rong la tha bi yo lok khu ba da ai se e se yaw ri adu da gi ai ani rak se yaw rok pa ne ba ko first time sida ai se e se matum moina ko yam matum do sai thoga matum do pok long or thor pa matam da chai chai le ko ta sa adi matum da ani su ba gi e yaw pa se e yaw pi matang haijar ki ge ba adu ai se date 3 da si se da chatle ai di cup se ai di yaw de ba lok thung ma se yaw da bani na khanau na ra ga kon si bani na ai se ENT doctor Sony da chatle ba chatle doctor Sony da ko se hai re ba ko nang gi uzi endoscopy lo di me am so mani adu na 7 days matung de endoscopy se lower si antibiotic am sa sang no restaurant la kani ana single farm ne delicas ne hidakram thari ba ko ai ha ki pha de ai khanau gi pa na ba thari only khanau gi tang ne ba ai doctor se dai se lok thong ni ai se intham sali lok lai ho to ya ba se ai se haiza de ai ba di tho ai khu dri ba ni na matam da de tri si dam kana khu ba se oi dri ba se aduga ong sem do lonjan be gira please thong aduga ai se kamai to ha kan si da ba ya ai se thebi salo taring de adagi ai se e yaw ka de ko e se date se ai se 3 de gi nung dang si da ai se khu re ba ko me am ta bio please ai wai se ta bio ba ai wai ta ning ja ba ada date se se khu re date 3 4 5 6 ya nimi mari ni se ai se pura na re ba phamung da ta re sak sa dre lok se khu re ai se aduga e orak pa gi se e yaw pa wai se ne step se adu ai si sasan ba antibiotic sasan le amoxicillin bacillus se sasan le thak ba ya ba ascorin thak san le kap syrup se adu degi hospital khara jenims or whatever rims or any khang ba doctor medicine doctor sin sai hange phone da ko on call da hange ai smai tore guri da review ko pion hai re ada moi su pire any ascorin pire ai thak double hidak se lai tre adu gi proof adu ai ada lai re ba kap syrup da ai na thai se kap syrup se hu mari shu re ba gerita se ascorin tha correct se thak sa le bai se correct tha koi se scoring tha adagi kai kai no thai se supraro lawe sisna scoring do ne ba ko correct su tha bai se ai se kamai to ge ha kan se ai se mayam correct su thak sa le ba ko mayam ta bi ba ya bi ai correct se tha hakta ai se thak ai dang se ai dang da hum tha ba no ma da correct date 3 4 5 6 se 3 gi nung dang de ki tharak pasina sila hidak se thak le ado myam to bi ga no ba myam please as antibiotic pangsa sa san ba to bi ga no paracetamol pangsa sa ba to bi ga no ba please ai humble ne ba ko ado ai se date 6 7 se ai ado ai now people se ma se tangam dre ba ai lok se sak to sa dre sa da ne na gas sing myam se acidity myam to le lok se khu ba se di lo ne chingka la ga ai se lo tat le ba sai de lam so endoscopy de ure ko ai se lam so learning experience kali kra roi na mai se so krem za ne ba ada ai se easy yaw re ba de 7 din de ai se easy yaw re ba ada ai se easy yaw ba kan se dai se na mo photo ne video zum lai ba because sai ta ne ko ai ki blood vessel se chai se lam tat la bani da mucus yaw re ba mucus myam yaw re ma tu nga nga ga mu ra ga yaw re adagi akhoi se ai se pura lo khu ba da i yaw re ada ai se so je thing ne ba ko ai se pura bi zor ta re akho pa ko ba ngam dre ba se ako pang ko bangam dre ngam kan sida aina peru se matum da scoring ke ma su inau pi mating pang hidak le ba sab aina
Pong hai ga PRO se sizagi maming panjagi ko da Romeo se best of best PRO hai jage ba aduna any PRO number silum le biyo ba hospital khudimaki ai gi sizagi de yengi ko sizagi PRO number le biyo babina gi su le biya ras gi su ye be advance any hospital khudin gi PRO se number no thambiyo ba please ai kut ani lo na hai jage ba ko ai da Romeo gi la manam to le ba ai di kutam ko ai to ai wang ngam je ko pa bung da hai le ba ko pa bung phone da PRO se phone to ako pa bung hai icha do I ore ambulance am da tharo life care ambulance la ai ko me please am tang ta bi ko ada ai se ako pa bung se ai gi kal le ko pa bung ai se ham ako pa bung se ka ri ma le ra ga di ai nimi to da ai se so thinga ga ai se wan da ba ya ba ai ka da adu na me family sin da ko yari gi na cha nu pa se tungan na ka separate thang ga su thai bi Tabi, adana thong se dum open oi hai sebra. Ako pa bung na ne soli la ga ne. Ai se pa ko bang am dreba. So le mang tang ga ai se pi zo ta ra ga ai se I ju u ba dai se pa su pa khat le ba. Ada ai se am training set pai da lan gi kari gra gi training set pani na emergency pass se khatang train tau se ba se. Ana kari ga I ora ga di I du ya ora ga di so do tat la ga di so se pra ai thing ye. Tabi. He. Tabi. Ada mas ai thoi bi se thoi bi pura ada ai se so kar gum nui ne BP bu pe stroke wo yari ko pa khata ba ani ai se so je thing is over ai se pa khat le ba ai se pura tension je lai gre so je thing ba ne ai se na to ju ta na to nap te kai de gi pi je or ta re ba ai se khang ngam da ba na ba da so je ai se taw re ba ada pe ru ji na ma ni ba auction le smaina ai wa ngam je ba je pakala lai ai na chak cha ke ha ne ba ai othokre ba othokram ne puk si hange ba e sitti ma ta manam ji ai je ya dre ba sang se ai na chak hai na hai ba ma je ba ju pai ta cooker je kam je ma ju ai I o ba ko pa da ma je tang chak kare ba ina pi pe lu zo ma na chak si taw sala ga ai se chakhau guli se chakhau guli ai tham bi o ba ko yung kuding yem ra chakhau guli se tha jala ga ai se mon chali ko se khut ta cha sala ga escort exact makum ani se thak chal ga ai se ambulance la pa ne ba I say ambulance la Hidak thaki bagi mani I say praptang chat kare ambulance da then thank you PRO ko daro Romeo na advance li book to rame ticket ka ko pa emergency pukale sizagi na mogi 24 hour mo emergency service ya best of the best I recommend to zagi ba yam nuai ba ko a doctor me amoi phange ba available oye ba 24 hour doctor is available oye ba chale is my eo bani company ka ki Hidak chai ko le dor ai loi moi na tawre adagi Hidak se ai lo khu ba se phana ba ai khu ba se phana ba moi jung ngam ja be da ai fast se pire adagi ai se x-ray se lo matam da kitang result do phajadre ko adagi ai se yellow water thame ai yellow green red yellow green le jana ai se yellow da thame ba red china oxygen kumba koma da lai ba na taga yamna I ga kai ba tek pa gumani dana ai gi yellow da thame ba green da di thamde ba se yellow gi water thame duga moi khai do se jagi nuai ba mana red yellow green मैम खाइदोबा अखोई पेशेंट की रूम से इमरजेंसी दा याम फये दो अदगे आई से अदमाना ENT नाना आई हिस्ट्री दो डेट ची सोनी दा चे सोनी दा येंगबनिना आइना आई येंग कोरेन हाय ENT कंसल्ट तौरे अदु मतुंदा आई मेडिसिन थादरे बैसे डॉक्टर बिरेंदा याम फये पाउं बिरेंदा थैंक यू सो मच डॉक्टर याम याम को आई येंगी से डॉक्टर बिरेंदा दा थादरे अदुदगे आई से मथं मथं आइबदी सिदा नेबा पॉइंट से डॉक्टर ना सिजगी नुआई बाबना आई चाना आई कल्चर थारी बई लोक से हाइदी हिदाक एंटीबायोटिक थाजन दबदो सी हमता ताबियो मे एवे ओय बियो बा अखोइना लोग हेता खुरे नत्रगा आई से हक्सांग हेता सागले सखाव हेता नारे गा गुली पंगसा साबा से तोपियो बा इथोय मोरा प्लीज नचे तारी बदा सा से आइना हेक नारपगा ngalingay do hospital chattabida matam chana ai chana ba antibiotic thadaba matam chana ai chana ba chakhau guli thadaba matam chana ai chana ba cup syrup thadaba hai tare ko wanga ba wai adu ai se ke hani ware go ai se wai lo ko ba ai doctor da su kitang oye ba ko ai habedi special ne ra ka da wat sida ai wat le so I kar yawe adi matunda ka Dr. Birenda aina yengi se Dr. Soni Dr. Niteshwar Dr. Birenda Dr. Silpa aisna khoi chest medicine ne ba ko
Nena medicine ki doctor ne adu matung da ise thigale ai culture thare lok ki culture ai chana ba antibiotic thiri ne ba phatta du dia ai ki lok se ai ki phatta ba ai ki yauri ba mahik hai tari ko lok se de yauri ba mahik ase karam ba ma si culture tha bai moi khang de ko karam ba antibiotic na chana gani karam ba cough syrup ka chana ne ha ba si sizu hospital ni doctor sing sina panna hona biduna ai culture je thare ba culture ani thaye urine je thaye lo na thaye ba culture se ana culture je tha ma tung sida thokle na adu dana kai tawi sterile oire normal oire aduga doctor silpana aigi gerinta se thaye ai phatre gerintas da thaye phatre bm thaye phatre ade escolin thaye phatre gerintas mathama khan thaye chana deba gerintas se atopa patient dari chana yeba chumi ko mya yani ngani daro ne nongon da chana bi dak se ai ngon da chana deba lok ti khuri ne ba na ga chang di sagali ne ba Dobo nongon da azithromycin se chana number ya ai ngon da chana deba nongon da gerintas to chana number ya ai ngon da chana deba yam chumi ko aduna matung da yeng ba matam da ai ga karamba hidak ka chana ni ha ba se ha na yengthoksi ba se khangdok ba se ya ma thau ta ba se thamjage ba aduga makha ta ko da ai se dumaina doctor silpana hidak chi change tawre rabies thare adu de ke no antibiotic to si na ke no khang de thare mami kaw gre aduga kai tawi ai se phare ba ad ai se endoscopy lore iche doctor soni ko yam phaye masa su phajaye loina silpa su masa phajaye Dr. Silpa, chest medicine ka brain disease akogi medicine doctor aduga Dr. Shoni ENT doctor notice so ENT doctor ne adudagi ai se Dr. Goldie ai se follow blai se Dr. Goldie ka Dr. Somendro ga Somendros na ai kini da nu lay ba 4 mm chawe ba ko Dr. Goldie sina ai ki plastic ai tare ko yam ka bai tare acid ta shock ba aduga ai boy se potharo hai de Dr. Soni na maram di ai ki boy squat ta ai se apom balai ba first stage nodule line ko moina nodule kit apom balai ba ise ai gi voice code ta ko aina ai se pothaba wa kan ngang ta ba sagat la ngang ta ba choulang ta ba ing ta pa do oi dune ba then atu matung da ai se nimisi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nimit 10 days sinari ko adu ai 7 8 9 10 7 bukhale 8 lying 9 bo lo khuye 10 dai ai se khar handari ba lo khu ba se 11 ko adamai tau dana ai se 7 8 9 nimit ni 9 ai ki no lona ba 9 9 sidagi ai se lo khu ba se phare ba ko 7 8 9 ai di nimit ni ni culture do thai ni dana adu ga chana ba do chance tor matung da ai di am pha ba oi re ba yam pha ye ba ai hidak se na ba se ai mo da ko ai chana ba se sigi ai khoi ge ma si correct ne kaino rebitas dak se Sanaba quite the best name that I sing to. Ras Lakshmi is a chorus to Taeba. As chorus to Taeba. Go sit on Matanico. I want the Chana Jeba. As the gig. Yes, where is Geritas? This one. I need Chana Basimiam Yoga. I chorus Taeba. Pat the river. As calling Taeba. Patreba is it. Then Grintas BM. Patare. Grintas Dislego. Other supply driver. Lastly, Chana is a secret channel. I want the Pariba. Rapitus I want the channel river. This is the best for me. Aduga I see sis na khong ham ba yada ya treba ko I se cha da thakam ni na khong ham ba yana ba ngasi nudang tumam dai thakadoi ni ko adi ai se chakhau se so abani na se suka o adigi sisina algina raw forming oil suspension bp se intense time se chakau ingana ba ko na ba se tha e ba ni se me aduga I see this is na ai sida viral kai bacteria lai ba do phana ba air refresh hai si ai gagan taw ko se gagan taw re ai ngona khwai chana ba si dak se rabies soile ai escorin chana dre ko ai correct so sana dre aduga ai getting test so I chana dre ba ko aduga ai ngonda rabies sana re si se mau yes ras lakshmi mudra me am tabiyo ba makhan le ba gagan tong na bi dak se gagan tong bi dak se ai se amata sana de ba only si sana wanda si khatak tawe ba ko si sana ye ba se ate aina ai ba sa da na taw ba gagan taw ba amata chana dre ba se only si kak sana re ba se
adagi AC rabitus se kap sirp sanareba adagi AC ke hani antibiotic se am layeba makan makan AC amoxicillin bacillus sana deba ko ingonda aduga ma'am montelukas ta su chanaba ma'am le montelukas L haibane aina ko chanai se montelukas sodium and fexofenadine tablet che chanaiba aduga si se sana deba citizen se chana deba this is also allergy natra rasa suya sisu allergy neba sisu allergy neba aingon da chana ba se ai si tum sayeba si je tum chayeba phatteba adu ai si chaba da thareba ana allergy se guli me amle ragasu antibiotic se me amle ragasu cough syrup se me amle ragasu aduga gagan tongna ba akoi mouth fresh sai tai me amle ragasu loina mu chana ba natte dana ana kwai digi best di pasana doctor tana biba aduga nangi chana ba antibiotic ya karam banu hai base makoina phajana culture toraga ne thabi basna ne kwai digi best oye so I say ke hani kano se HB1C se 6.4 le ko pre diabetic oi hai se sikine ba ko I after fasting before fasting idi BPC element normal de la e la ba bane aduga I know zi chali se so patient presented with complaint of blood in symptoms since 1 day, dry cough since 4 days, chills on out of since 2 days, and voice change since 1 month, vomiting of blood 1 episode on day 7. So, see the E ko, I do E way have do. E yawe E way have do gini ko, I summary sa. Ado I want the chari ba se Esomac 40, chakao kine, adoga amoxicillin clap 625 to chari ko. Adoga syrup dana rapidas thaye 10 ml, adoga cremefin 20 ml thaye, kong hamba Naba. Montia LC ko iko isa id LC se Montia LC chare aduga sukral or do 2 teaspoon do akogi teaspoon do ai ama ani ahum mari manga taruk guri taruk se Hidak taruk se ai smile pire ko aduga agi lipid profile lemak normal aduga agi cholesterol se wange 8.22 5 powder lega da basi ai 5 6 7 ai 3.22 hele ko ai cholesterol wange cholesterol wange madudagi ai se agi tiny lab renal calcus size na tiny lab na kitang agi kainoma impression ama pire ai si khangje sida ma'am pire nung leiba kotpa fatty liver test sina pire ko agi result do aduga asum tawdana ai se loina ma kidney thare liver thare aduga agi sugar kaika agi abdomen ultrasound endoscopy adudagi agi kidney function test adagi agi septum septum kaino stent thare agi ko lok to urine examination tawre gram staining haye ai si khangje lok to ni adagi si nan thare leukocyte count thare lele ke ke lona thare result di ai lona test taw thoe ko aduga aina dietitian che puspa ni tanare sizagi am phajana advice pudi de ayo zi ko tawzari ko simangai ye Naba adu ayo zi se cure oidri 100% e cure do oidri ko aduga ai si why ai am hana dona energy do lectre ai pu ko pada ko ngau ba tawe tu be tawe aduga imung anung gi thabak se yam kana suba ngamde aduga wa yam kana sang na nga so yam why aduga ai se lok kha khuri thaba kha nai chakhau kha sari aduga ai hayeng si doctor ga doctor somendo ga yenga dine follow up ko aduga coming date 15 da kino Dr. Birenda medicine doctor ai yeng zaga dine so ai na ba se kem na te ba ko habadi matam chana antibiotic chana ba thau da ba lok adum khuraga thamba gastric na ka khalaga ai sigi loina makchang manu lelings kai khanau kari ka loina tatpa ada khu helak dana akogi blood khani besila singli khai tare mai khat tat pai tare adu ai se lok khu bada e yarpa adagi di e digi test to bada whole body test to bada nungamba fatty liver ramba cholesterol wangamba pre-diabetic case ki leramba nung di tum lei zare ko han de ga ta su ta de chaw chaw khate aduga ai si pre-diabetic case leramba aduga ai cholesterol wangamba aduga ai si bladder hai tare ko khoi gi da kita khong hamba du kita nungai ta hai tare gram staining du bacteria karam ba infection thohalino khangbane okay
Thank you so much, Ras Lakshmi. Gram standing thare ko isya makam thare karam ba bacteria na aise cause to holi bano habado aduna maya any hospital chapa matamda patient ko ni error oidis ya aina narisi kari maram na hali bano haina thidokpa ai leina si karam leina no khangdokpa aina nari balina si ai lokhuri bisi virus nara bacteria nara habisi khangdokpa chuni ko after that chana ba antibiotic thaba aduga ya hina su antibiotic sabi gano rested hai tare ko ai se taweba azithromycin se ai chana dre ba ai chara banina magi mayato mang pa hai tare ai se ambra adu dai ai se am rested tawre drug khara ko anna chabi gano habise ya bi loike anna tawbiyo fajana lying bio do thank you so much is hospital moi ya nurse ya phai moi seba do hambra biro le jada ko khigi then ai gi le do medicine ward special medicine ward nei gi do fourth floor da ko yes room 2 da exclusive special hai kai hai khang le then ai do anaba hang ba myam lak pi ye paisa su ha pi rame thank you so much ai health card ki matang da su wa khra hai jage abra health card option biyo maya yam kana bane na jingai da if ko tokyo omina se ai if ko tokyo da phai ko maya ai any recommend tau jage health insurance to matam da masai company phajani le jaba card ek pisam matam da paisa cover sasat torpa masai office le jaba service phajaba if ko tokyo I recommend tau jaram ge ko phai health card to yam kanai ai tham su jaga su loi ma cover tau te but moi yobi ba manager sina ai awaba su ubidana wasu angam pa pisa khara mating pangame thank you so much if ko tokyo aduga yam nungai na se share taw se ko yam nungai ra the mina is I do know the mind over mi tarani chum nai wa na na re 10 days matung da khapare ko aduga ai hojina pung kha phabo isage yoli zada barina ada nushi ai no piperu guys ai hierarchy ko mathang batha if ko tokyo ki team la da debi la adagi rahul la if ko tokyo ki manager mam da kawi ta adagi ai mane bi joyshi la saloni la then imane bi baby call russia ki hero la adagi ai now pi jabati dampa mai babina akhui ma'am leima ko la ame anaba hang biba adagi di then kwa kiting ni chep sakaru moi ki mama sing dabu hoi adi wai thau dagi mama sing la ame adagi kokomi thank you ka kokomi consent over pagi damata then aduga kana na mi ko ya de na teras lasmia Anaba kaisam paki ninne jolly ki mama nusibi kakaga ni nega di am kasla paisa lising ani se pirami aduga puthar ko matam da aina nga iroma chaninge ai iroma su thile uti su thile adagi maroina sizagi akogi hotel ko ni ne mami da kawre moi team do aduna dum ai cha na ba watana ba adum pibire thank you adagi sizagi royal capsule offer tor ko ne onda aduga Take no kana anom tani zangu ne bo ai sak phasa thopra adagi di yes ni pesa baki ni hoi lam adu mangai lai se lovely la me lovely hero la me imanabi bahasema da quarter da lebi porompa ta handak nongna lohong bi lovely mai nu pagala me yes ako imanabi Sophia la me yes ini dining provider la me adagi Sophia la me Sophia du Muhammad su la piye thank you Sophia adi ako inam si suni blana le adai now prepare love you adagi di ba khoi ngamba thank you so much arambai tengo da koro ki mapa headquarter ki CMP ko baba khoi ngamba thank you so much love you ba khoi ngamba da love you ICD ba khoi ngamba da khangbra arambai tengo gya love you consent to be back clean khoi back clean su
aduga thank you ma'am aduga ai maru page sai tare ko mirror long ka keno moi ma'am page mami de lo kaure kawi khobom di thok ta bane se mi jam bam thok bane adi moi kasagi ne memi adum ai adum share to bi aduga page ma'am mama aduga maroina ai gi live yeng bi ba ire cha loi na ma nata noi de credit ne noi na ai na ba do consent to bi ba wish to bi ba adagi aduga size academic nurse then đầu giờ quay sao mình vào đâu sẽ dễ academic nurse thank you so much này chỉ con đi con nói xe anh tất cả sẽ dễ nurse staff chẳng phải vậy đã Romeo đâu bắt khang người mà đấy nó quay cái đâu vậy